kodwa lishiloke iBhayibheli ukhonthi umzalwane uthi bonke abayiphakamisayo lithi noma inkamo zabo ngaze finyelele esukwini kodwa bayobhubha hayi njengamasimba omunye njengamasimba abo hayi omunye uyobhubha njengamasimba ake kusho iBhayibheli umuntu mayephakamisa futhi iBhayibheli yaphakamisa abanjani bayothothisa bazalwane khona into eshintsha isimo samanzi wafika mina kwakukubi ngi-black sheep of family ngidakwa ngihlupha yenza yonke ongayicabanga kube ngathi ngiyile ngifama phela ngabekela kube ngathi ngiyile kodwa kuyani lesifike lishintsha isimo samanzi hayi baze basho lapha ngakhona ifikile ingahlanga kwathi ifikile ingahlanga kwakhona nje umuntu oyabonjwe na uphendulile bathi uqala lapha khashanja khona ukutshela ukuthi kodwa ngiyabona ukholwa ngakho ngiyabona khona nje okahle hawu amen haleluya ngizothi mina ekhaya noma manje ebuke ngathaya baba kodwa ukhona okwazi ukushintsha isimo samanzi lithi iBhayibheli ayibabe engaphuzeki lithi uMoses wakhala kuJehova akakhala musukhala komunye umuntu musukhala kobush mechanic khala kuyena okudalile athi ngakwazi useyihlwili ngakwazi usamanzi usawukethe zakho yini ufuna ukuya kobush mechanic yazi kunabantu yazi la endlini ngathi mangathiwa siyohlola yazi kunabantu abagulayo kunabantu aphethe izifo ezahlukene kodwa umuntu uthi akaguli amen sikhona emzimbeni kodwa siyabonakala ngoba akazi ukuthi uyagula kodwa manje ngatshelwa ulamkhasini ukuthi ye wena uphethwe icancer and futhi esilela cancer phathizim ngaze ngaqala ukugula manje ngoba esetsheliwe ubonakala manje othi ngiphinde ngoba usetsheliwe uma engathi ulamkhasini lapha yohlola athi uphethwe icancer yazi ngathi umuntu uhambe necancer for 5 years kodwa engazi ephila after mina inkinga engakhohleli but bayawatshela udokotela ukuthi ye wena uyagula uphethwe icancer engagula khohlele manje umuntu maphethwe icancer uyakhohlela akhohlele manje kukhale zonke impawu manje ngoba abantu bayakholelwa kakhulu kubantu then ukholelwa kuNkulunkulu ngeke umuzwe athi esethe uphatha yathi uphethwe icancer bese uthi ngegama likaJesu yonke iyasha ngeke iziphile la ngeke umuzwe osho njalo uyomthola nkosami esethanda newehle esethanda nenkobe eseka nama-fasting ngeke yonke ngoba ukholwa kakhulu umuntu uyofika ukholwa ubush mechanic ungakholwa uNkulunkulu ungakholwa umuntu oshintsha isimo samanzi hawu amen abazalwane namhlanje ngathi kuyaqhudelwana ama-BP ama-caltex amalolo ama-high engathi kuyaqhudelwana iwehle uhlamapho wena ayisho njalo sisezingeni eliphezulu uhlamapho wena ithi i-expert mfundisi wami sekaqhudelana ngenkobe emapulpini umuntu oshintsha isimo samanzi where is that faith badla abasindisa abantu ngeyithunzi basinde hayi bebekuyizandla bedlula where is that holiness and ukuthi izifo ziphume ngimamhlanje khona ukuhlebe ngaphakathi ngikwenza yonke imgilingwane la ngaphakathi mningi imkhubenzi wemasontweni xosha umoya ingcwele ezinye bengiyibala le mkhubu kufakwa imali kwafakwa indansa zesihlogweni kwafaka yonke into uThixo wabaleka uThixo ahlala endaweni esiyaluyana nale mkhubeni yenzayo ngiyathandaza nifake izandla emaphaketheni shama khona intombi ayishama khona insizwa ayishama khona intombi isamgigini la isacaceni la balilise lo mama isacaceni la wathi iBhayibheli uNkulunkulu esiyaluyana uthandaza ufake isandla ephaketheni ukhuluma nobra wakho siyabonga baba nizanifuna lehlalothi ngifuna ukuthi ningashayisana siyabonga ukhona umoya ingcolo ngehlala mawubhekuhana ukwabantangile nuhana ethandaza ithi iBhayibheli kwazi uhamba ngathi udakiwe ephambi kwaThixo ethandaza hayi enza lenyova demenza amaminisi lithi aguqile iBhayibheli lithi wayiguqile ethandaza engamile namhlanje nimi niwuphola isiqobo sika-Telecom yehlenyo khuluma nomngane wakho ubra wakho uyawoka umdala weyinsuku umkhulu isona amagama amangaka futhi abeka abaphakame nje